me asofo ene ye ne entity a ya fam ene nyoma Kristo di a kire yen as ono no sofo de eni kwan so ye sa de no. Okay. Me ba to atiase eni kwan so sofo who enter into that act. Adentia. Bible say osofo bia ne yo asofo suban. Okay. 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 6. Yo asofo suban ene omo ne ye ene ya bra bo wo se ye bo. Kwabashonko eba to my GH so midi edina ama Obuzana Sabre training issues and a midi ebesomo ebusian for na madam manager na APC Anointed Palace Chapel so for Benio Dano Reverend Kweku Echi dodo nani no as Reverend Obofour ne mam yensa triplet anyakopon ededom no afimu woto wo edi ewo fie de se wo ye private gathering ewo fie e na biom so mko ye after party ewo Kempinski Hotel na busuafo infoni ebeto dwa efa ye party ni jedi a wo ye wo Reverend Obofour ne mbadin to no aseno gofodo na akasa phone but blogger bi so abaponten abecha ensemu tese bebie Ghana for any afa ensem bi e course wo ha tese yende enu so de yante ase ye fa ne se kwa but wabechire mu akomu na vlogger yi ameka no wasem ekua na ba na wo kira video beto data se Reverend Obofour sikapudo kra ni nsem atese wo tugu fami ma ankofododo na prese wo menye bi ashom kotokuom no video ni mu amanfo mu bi omo fa na tese abo mo sa safato obiem na omo de yeje omo de ato but ebi mu de omo timi pre sika no na ni baba kokra ye hye ne enso ewo video no mu Reverend Obofour ni security man no so sika ni bia the Reverend Obofour bu ni ede che ne sika no won fa ni onsan ni chi no on sika no embeto na no ena ekua na ba abecheche mu se sa sika no sika papa a efi nyame wo eneba ena efi akoma pamu eneba enko bi mfe bi ema oye nka ntro bi se won fa ni de 20 sempi ewo sa sika na wotugu enfamanim na nkyeremu no de wo de bebre na aba na metwa mo aba na me de asom Mede de Isaac Odwampo obetun afem de great ampo mbrembren wonu me nka moni ehwe too much G8 mu ye too much na me so me ye amo fire too much GH we boy wate shout out to your fans and everybody who is watching too much GH. Akwabashonko bi me enede me wo Obofour Bernard Asiam e wa ha tese woni e betwe enkomo de afa ensem no na asa for that no Holy Ghost Fire and Prayer Ministry Obofour me wa kwaba Ijuso papa Obofour bi apoko nyame adaroma ye ho den papa everybody ase na se bi aboko de a ene yura enkomo no pekope Obofour ekwe na pa oye blogger papa pontia tese wo kasa ebie Ghana for ni so e de afa Reverend Obofour ni naming ceremony sika otugu ye nkofo mo sesa ye ebi de esi dabi fa wo de beto ho neko na wo ebi mu so pre na tase ebi su ne danche a wo mo ehwe no entiase a ono no na afa no onim no a wo ho no de tuda na me de mpese mi mbisa wo so far neni jemu wo to sika na tese we de no dem boni o da mi tafi ho me da wano asma me nchia watiefo too much GH mo amohwe fra ma no ne ene o ma mu ni nyina nyame ene mo nyam hye ne mo tie nyamo de ma yanko yensem no so me ka se osofo de okotu sika se okot na se sika de no number 1 priority okotu sika se for them se meni age ade meni age mpese meni kire se meni age ena besides na anyumtofo ha wo mo eto nyum a tese anyumto otumi se ni age omo nyumto no ho no koto ni sike guye it is na from here view no wo hwe video no tumi se no be sa anyumtofo no and wo mo sika no enko mo chen because omo na wo mo ye bia ni mije anase ni miso a otu sike gu no so no so ngofo ko ko twa wo share omo fe bi efi me okacho mo so mo fantum enu ti se sa kwa de senka na boni bi eni mo meni age bi na metwa ho ka dia
Boni be ne wom. Oba me de me hu ni se boni wom. Boni wom. Bible no kan Galatians chapter 5 verse 19 ko say yen ni je ye fa no wura Yesu nkonkron. Yen ni je no yen nwom to ni asa. But yen tu sika mu so. Se ne nso. Ye wo ene ye ene nyoma bi wo e wa asofo bi hu a enye. Nyame fie de enka bibi wo wa enka aforibuchi asi otanenim. Otodom na o diskara beto aforibuchi anim. Me ba to ati anas nyame nsira aba so bat ye ntum woni pa no so. Ene wi asofo omo todom omo timitu ska gu omo so. Na nyame man so ye isiamu a wo mo so atu ska gu omo so entin so ye be ne dantem. Na sa sika ye too good for memu na kasa amount for tesa no ejina ho maden. Me as odi for me ejina ho two implications. Your dominions and your powers. Okay. Your me fa ne say obi betima be ya kwanchere atu sika mo be funfan ko from sika mem fa bi da. But me asofo ene ye ne entity a ya fam ene nyoma Kristo di a kire yen as ono no sofo de eni kwan so ye sa de no. Okay. Me ba to ati ase eni kwan so sofo who enter into that act. Adentia. Bible say osofo bia ne asofo suban. Okay. 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 6. Ye asofo suban ene omo ne ye ene ya brabo a wo se ye bo. Ene glorify Jesus. Okay. Me ba to ati ase. Ati wase pa. Ye di tie no ye mfa wo bia ba. Ye mfa no hotel room. Ye mfa no hotel grounds. Ye mfa no nyame fie. But nyame fie no kwa ye were restrictions e down. Ebi ni say restrictions no. Ebi ni say ebia ye praises. Now we are for the bobby ye de kotu nyame altar so. Ye ntu sika mu nipa so. They always say so ye ntu sika gu nipa so ye ntu sika ye tu sika gu nipa so die na eba entu so ne ye den. Ye two. One, ye timi de bra osunsun ase. Si ye tu sika gu so a ye de bra osun e na me pese me biem. Ye de bra osunsun ase. Secondly, once ye toduma because of ene asori bebre na no yama kwan ama nwoma bi aba be wurawura mu nti no wo mu timi de bra wo kra ase. Sika ya de papa no. Your money of the witches, your money of the wizards, your money of free shum to me some or fano to the at the bowa, ye timi de talk kra. Hey, Enti Holy Ghost and fire permit grounds. Altars your fatum, added 1.2 for the butchering. no we dey say any j ground so mo ye party ye to we dey nya asori dem ye two badin and dey say go for share ma dey say nyum to okoso e dey ko nya altar we Eno kra no ye wampi untimi ntu badin ko tuska ntu akola no so ye timi de to ne kra sa a big secret. I just say who that into prophetic word apostolic word na ebi a Kristo be bi so akyerɛw anaso be kyerɛw dia anasa wo ye bibi ne nipa boss card na be sound sam unim sika koro na nti wo mo so ye tutu sika na wo mo sese bi no wo mo so den na ye wo ko asem chichire big time asem pa asem chichire big time na di nti se Bible say ye nyum ne ehunu Kristo ma ani say time ma ye num sa ne ye ne ehuni ban ni abrabo wo mu ne ehunu Kristo ma Bible say Kristo ni ba emo ani minister sika de say ya de pom odi for we de me pacho me ntwa no but sika ya de pa sika de e wo ho a utimi ta de utimi ko utimi de ba enu ti se we sika obi nya abro so no so betu egu na wo so be sise bia ene ka de bone se bra wo bre enu abi na wo pe na we ya to egu ama ofi ya na wo bisa se e de ambota de ta kira ye tu sika ni se ondo ne ni age ene wo to sika egu tie o Kristo ni bia ne ji a ye ntu sika wo okay ye ntu sika wu ye ni je e ye honkonkwa ni ji okay me ba to ati ase but ye mfaska antu ni bum amobi mefa. There are big spiritual implications and as a wonim na kofa bia sunsumu anasa honhom omoka so omoko sunsumu wiasem ye take you so what ton kra no sebre deda me ba to ati scenario na se enti wan kasa di pa na ona mo no una mo ti sa tentemuro wako fo oskeni sika wo to egu wako sebi no
Osam na mosa tetero. And then I say me there. Bruce. Oh dear, ya aso for mpanimfo a won be di yanim be 40 years, 30 years ekono. So for be na won se wa for start to boom sada. Wa busam. So for be and won so ba be tam ska bundle. What am up to say boom. The church ye need this can build the foundation of Christ. But yen tam and trumpet. Then so they won't be so they boy man for say and go for mutina man you be here me moi. On a mean so now do bet me afa bia. And no kra no be bo du aso dem a Kristo amane ye mra a ye mfa so mfa mo nipa. Fra no kukuam sana flumu ma segregate e megina pulpit so am bomb gate am bomb enkekam sama bo ase me so benten. What you nsira oni pa ni Kristo ni nsira bia ni so. It's in the Bible, Matthew chapter 5. Enti obeya oni ye woni pa ni mu a there are spiritual implications. What your friend kukuam and nkeni pa bebre yen so Kristo ama ya wo mo yen so kase. But ye ni ya de wo don wanim. Bible say wo de ni wo sum na waja ohun sum nwuma obesina e obedwam ameni pa nyina pu ababe. Eni de friend nyame nsira. But no man of God, I repeat, no man of God out in the actually say that from Pentecostal, Apostolic, and no more African, no man of God. Only for a year can about Okasa no said me to say Ghana had a whisker for petty truat to Mabo Brenetska or had despite her. Ye get sky is for Ghana, you going to Eddie can be. The Bawa as a crap was come to crack a crabby and a bimu and no component of a crab pedaler Siena and no a 2 HI and Ninty. Sika what bring at your wood dear. Our choir one am so Eddie. Na that's now okay, you know, all more crown and no what you not their pan or they patch say. Sika one man would ought to be in the Basabasadiana. Madame was your a sika for Shubaimbi. Ah, Kristo ka once more to kunkum bebree. Unsa ye wasika for ni bi wo wa ho. Wo mo di wo mani mu kire se ye Kristo for but ube wura mu. Enya Kristo for but ye wo act. Se obe ya ade no a ye wo kukuam. Ye wo kukuam. Mama media ne me capture emfa matu ba bi tell show no obi am so na papa ba mi wa no wickedness a wo ye wa kire kwan e chen. Tio ma media me capture emfa matu na obi hwe nkoka se asube so benten na do ye nti but ade a wo ye wa kire no na Kristo kan o se na ye ja o tie kukuam mpai bo no obeyi sa wa intasem na wo ye wo kukuam ma no osujani no yeni bi aboa no ema ne ho nyina eto no wo ba boa no na Kristo adade no adwom nyina nim me ba to tell say anya papa wo yanka mi wu o me bi atwam yi da nya mi nsira me ida busam sam na bebre Bible say ko bi ga yanka nche yere po me ba to tell na say for you to broadcast that thing no I think that there is something missing somewhere. Okay, ye fa de chat no cry into that. Ke na ba ka bi say si ano yenya adwini ye. And say yenya adwini ye say so elder asori any business centers mu say asofo no bi won ma mu ye businessmen. Artists wo mu ye business. And they be so ye asofo mate asori artists wo mu prekra ade amanya kopon. Na say it also be anyway. Obe dem because obi a de sofo din obi a ye reverend obi a ye pastor obi a ye apostle obi a ye bishop. To be them say we dear business. Na be afia ba for you. Mama nchiro you were the 7 types of churches. And then you may be history, you may be the prophetic or you were the 7 types of churches. Ura showing. Now so for akonya otisho. Extraordinary man brosu e church members ni na so a fi wona ko. So wa abromo so e kronkron asem ewurade. Fi wona ko Kristo animu no. Ha! Me se da nya me bebu aten. Asofo, adifo, apostles, evangelists, asempakafo, ye ni Kristo bi kapapa. Na ye hwe edom a di asofo yi bi echi. Tumu se sofo we die. Go for come ho pa de za ni padom na hu ni so say no
It's like you are obey them because I had in my dinner. Mamma, was unsa enipa bebre na akọ bonsam gim meka no kore enipa bebre na uyi o man Ghana mu a yenya Kristo form mo very tight 10%. Mamma nchero dey spiritually wo mo ye ne se dey sanse se enipa ne kọ bonsam gim ntino ye wo asofo ni bi wo a o mo ye nyankoma de ma sa demon so enti wa ya ma ka fo bonsam gim demon ne ba be piaw ed wo kwa kuma asumasi obentin anase kakaku say kwa sorry me ba what is now but the Church of Christ nyano nkonkwa sorry members no so message should be nyano nkonkwa sorry a efiri Kristo members no so yensi asem no so bi na yen fancy say ye sika tutu ye ba so yi un say go for the Ghana for anase ni pangasa ye pe show obi nya ye be ka de o de won sem de den de hun ti wa ye say that hun ye hun ti wa ye say that but who sama wo kenya che say enye enti who say nipa na so na piama nyama bi say ebe ma na ne fancy na wo futa Bible says wo kwa akoya adoya ma onsa bonkume hu de onsa ni fa ye sa nsira bi ani so o se se mo kwa akoya adoya ma mo nse ne totorbe mo trumpet enfre medias some betwa wo nsia na mo twitwa pictures mo nya the life na ye dey o tronim Matthew chapter 5 okay can verse 1 de kwa kopem 16 ya wo oba pa unse ukọ Bible mu a ye wo titi adifo no ebepem the current one adifo agabonum hegamo Esther mo ba bepem the 12 apostles of Christ wo mo nyina sa ene ye ni abrabo no ma nyibiu but the ese nyame sofo de se enka adanti na nka nyame sofo kinkan Bible no say nyame sofo bia no ekọ hawo but ye ntusika mpete ye dansa suban na di but wo mo wiase no ene wiase fo ne peso mo beba asori because of sa ene ye boni nya brabo boni we yi a ekoso asafunim enti wiase fo ne hu sofo bia obi adwen se me kwa asori asofo me bu mi kom adi misika na oji misika nso de koya akohwibra ana ode koye show off and ya say me nsu moska meanwhile the scan e ba asori dem no is meant for ekunafo emisia ni nyanka sa enti se sofo ko gina sumpie so etam ska bet bom atun hwi na ewiasofo be bom etase a tese bu wiasofo no kra bem so nyamesom kra ne tese ne serious bem enti odim se obi kwa nim se the tight and asofo dididi the correction and asofo dididi me pa to ati ade na se enti wiasofo dia so mu tirim se se kwa asode a se na asofo ne adifo ne eje ne na nkokora biu ana dia koso kene Japan TV sunti no ama wiasofo na adwen bebre mu a ekọ we wo e ka wura asode a Kristo timu a sa ne ye we abrabo we ebi ni ho enti efiri na bai efiri for somebody o de ye final words then to that ye final words foot bia o person fama ye Ghana for Kristo for na unwan masofo no fatu dwana ye fa gomoni enti sa utie me na yo sofo odifo evangelist pastor teacher na wo sa ne ye we mu a hwehu firi Bible said ye ese ohwefo de se ye nya ne ho asem bi nka enti ye no ho asem betu sumpie so se ya e de na nkoka osofo de ka sa ye num enwoma ye num de yenkeni kwase huhu ti mesra minyan masofo eni minyan madifo afa mesra ti mamfo mo amohwa ye nyinara the spiritual warfare is getting hotter and hotter. Seek a spiritual protection if you Jehovah for class. The so-called prophets, the apostles of Lucifer, the apostles are one year teachers. Our free Lucifer, any assault one year apostle or free Lucifer, they are demanding blood for sacrifice. Seek a spiritual protection on your head. Come baby and your mom Bedifwa or yin for kind. Now go seeking the spirit, the protection of Christ. Fatoso. Media prophet Bernard Asiam. Make us over Benjabe Sikia, one home pie, and San Waba. Yamentin and Munchino. Na omwa. Bye bye.
84 and Wakasan, Odi4 Bernard Asiam. As for that, no a Holy Ghost fire and prayer ministry now open a number so bet me Alpha Ewo as a honorman na Obofour. Midi AC na make I must Munsuma drink chair a fan by a say no, ubet me Eddie Atuja Ewo too much age comment session or Bomodia so affiliate our Instagram page at too much GH_. Nana ama Obofour anyway. Namia Doma. Yaba sign Asiam makram.